First day Montenegro Nationalsa. Nasna. Yes. Tu već. Ajde, vitu. Tu. Nisam, bravo. Bitno mi je samo sad. Os. Možeš. 12 bih. Da li ovo to mi je tvoj? Okej. Dobro, 12. 11. Dva puta je pao. Krećemo na drugi dan. Sad odlazimo u školu. Inače nisam puno vlogovao, niti ću danas. Da. Merci. Samo 2 imena. Kako to isto prije bio? A da prije, ajde. Noš. Slaven! Petar Boljević. Anđela. Ideš 6-5. Ne znam. Može. Kako bi? 12. I ovo je 12. Dominik! Ready, my friend. Dobro, samo vratio. Okej. Ajde, može? Spremaj. Evo. Od ovako. Ognjen! Ognjen! Nek ti bude bolje vreme nego prosjek u školi. Da. Daj Bože. Ali to pretrnuje ne prosjek. Oooo, Ajde, teško. Može. Spreman? Da. Si zadovoljni? Ako... Prosim. Dobar si. Evo ruke. Koliko? 4?